Now i-vaccine le iqhakathekile ukuthi sizwe sithi iphiwa nini. Iphiwa emuntwini ongazalehlane lo mntongo baba and emuntwini ongazalehlane le-HPV virus. Yikho sithola ukuthi akhona ama-vaccine aka-spreader introduce isikolo, particularly abantwana abangamankazana abangama-teenagers, preferably o-12 labo-13 years or even o-11 or 10 years. Now i-vaccine le sasiza abantu odokotela babezama ukuthi at least benga-expose abantwana ukuthi immune system yabo ibe strong. Lapha bayakhula khona bahlala nomkhuhlane lo base bekwazi unjani ukuzivikela. Uhlupho ngumuntu osekwahlangana lo mntongo baba uyathola ingcebe sehle wahlangana la. So umzimba sule memory. Singaze sikuphi i-vaccine le akusancedi njalo futhi akusasebenzi. But yayifuna abantwana abanjani abangazalehlane lo muntu owesilisa. Now i-vaccine into eyenzayo ukuthi iyastimulate umzimba ufundisa umzimba ukuthi no, into le ingafika, into le ilisa kanje ukuthi khona umzimba ukwanisa ukuyikhipha. So yikho sabe sizama ukuyenza nge-vaccine. Yikho sikhuthaza ukuthi nxa wonke umuntu ekwanisa, especially abantwana abangamankazana nesabancane bengakahlali abantu abangobaba, bengakwanisa bonke ukuthi sibaphi i-vaccine le, singathola ukuthi sisiya phambili. Umkhuhlane lo wemvukuzane wesibeletho uyabamlutshwana. Imvukuzane njalo futhi yabobaba yezitho zabobaba la iyabalutshwana, and sizabona njengabantu sazi abaningi, especially imvukuzane yabomama i-cervical cancer, into very common, and siyanda ukuthi I think it's probably the second or third commonest cancer or deadliest cancer kubomama. Yikho ke singathola i-vaccine le kubantwana bethu abangamankazana kusiya phambili, siyakwazi ukubavikela ukuthi bengabi le mkhuhlane lo wemvukuzane yesibeletho. Siyabonga abazali.